ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ту подписчикои канали Саудо ТВ ҳама каса созен хубен тинҷен. Число 1 августи соли 2025 моҳи июлам тамом шид. Число 1 август 11 дона хонаи заминӣ фақат аз дохили Душанбе. Квартира не, фақат хонаҳои заминӣ аз Душанбе 11 та. Видеоро дӯстон бо диққат хушрӯ тамошо мекунем. Саудо ТВ оиди ҳар як хона нақлтон мекунад бачаҳо. ҳаст нафаре ки хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои заминии Душанбе доранд. ҳаст нафаре ки хоҳиши харидорӣ кардани хонаҳои Душанбе доранд. хулас дӯстон, видеора баҳри шумо кардем 11 та хона аз дохили Душанбе, аз ноҳияи Шоҳмансур, ноҳияи Сино, ноҳияи Исмоили Сомонӣ. хулас навор беҳтарин видеора то охир тамошо кунем. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 клиёт зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. борадари азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед. борадари азиз, ҳамин яка хоҳиш кард ки мара эълон кунед. нигоҳ кунед ака. мега ки ассалому алайкум, аз Душанбе мода аренда комнат дар кораи як хонага то 2000 сомон моҳона дар кор монай меисте. мега то як сола зиндагӣ мекунем ба гарантияш. аввалаш ки худованд зинда бошем. дар ватсап мо нависонед, кадомитон дорен. одамое ки як хонага, ду хонага хоҳиши аренда додан дорад то 2000 сомонира, ҳамин шахсият да занг бизанед, бигӯянд ки ман хонама аренда метиҳам, ҳамин одам дар хонаи шумо мешина. бачаҳо успед кунед, шанса аз даст надиҳед. мегзарем ба якумин хонаи фурӯшии Душанбе. хонаҳои Душанбера навор мекунем. бинед ака, хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе. об дар ҳавлӣ диден, ҷое ки об аст, зиндагӣ шоҳона. Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, дачаҳои Маҳмуд. дорои 3 дархона, 2 сотих замин, ремонто беҳтарин ремонто кардагӣ, нархи зурне ки 270 000 сомонӣ. успед кунем бачаҳо, занг бизанед, бигӯед ки ман аз канали Саудо ТВ тамошо кардаму хона дака маъқул шид. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап мегзорем, занг бизанед. ҳаст нафаре ки хонаҳошона савдо мекунанд, бороӣ мекунанд хонаҳои ҳамсоя, дӯсту бародарошона. нафаре ки хонаҳотона савдо намекунем бачаҳо, аз мо гила накунед. хонаҳотон қимат ки боша, арзанда ба нарх набоша, вай савдо намерава. ба ҳамун хотир аз Саудо ТВ набинем ки Саудо ТВ навор кардиву хонаи ма савдо нашид. фикр мекунем ки гапи ма маъқули ҳама ҳастае. бачаҳо азиз, мо Саудо ТВ фақат кормона мекунем. вазифаи мо эълон кардан, савдогар бо харидор шинос шудан дар канали мо. оиди хона дӯстон занг занед. як калидор бания обсвет постоянӣ 270 бо арзон мешавад. шароитҳои беҳтарин дора. занг занед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. анаи хона дӯстон ба дараҷаи олиша нигоҳ кунеда. беҳтарин нарх, беҳтарин хона дар беҳтарин ҷойи қарор дорад. худам наворш кардам, бовар кунед, сум медоштам, худам мегирифтам. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар Душанбе, территорияи мяскомбинат, посёлка Южный, маҳаллаи Шодиёна. бача азиз, 7 сотих замин, 9 дар хона, нарх 180 000 доллар. бачаҳо, сомонӣ не, 180 000 доллар, 1 800 000 сомонӣ мешавад. фикрма. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап мегзорем, занг бизанед. ҳуҷҷатҳо 100%. ин шахсият мега ки дар ҳамин хона мак расияда ки будам, квартиран мешнондам, 9 дар хона дора, ҳар моҳа 15 000 кварплата мегирифтам. одамое ки шароит дорен, ку харидорӣ кардан шароит дорен, бигирен беҳтарин хона ҳай. хеле нақша нест ки иҷара бихезонанд,
خانه‌های پیش نیستند، همه خانه‌های نو بچه عزیز. حجتا 100% معامله داره، مکتب، صدیق، مسجد، بزرگ همه نزدیکه. خلاصه جای بهترینه. $180,000 سومی کم هم نیست. نکی خونه با درجه عالی، شرایط‌های بهترین. حجت خونه بنی عادل 9 در خونه داره، کاندیشنر داره، ترمیکس داره، ماشین جمعشویی داره، پر داره بچه‌ها. میدونین باز پر کردگی آب در حولی هسته. مساحتی 9 سوتیق 7 سوتیق زمینی کلان، 9 در خونه زور ریموندور. خلاص کدوم میتونن زنگ بزنین از نومی کانالی سعودو تیوی سلام برسونه، انشالله با ارزانتون میکنم. مرمت اپشکره زنگ زده پرسن. این قسمتی پری خانه بچه عزیز. دوستان میگذاریم به سومین خانه‌ای که سعودو تیوی نوارش میکنه تماشا کنین. همین نوار در کسانی که مثال آوازی ما را میشنوه خوشا به حالش به خاطر مهنتایی که سعودو تیوی میکنه امکانیت یافته لایک مونین. از شما ما فقط یک دونه لایک طلب میکنیم، دیگه هیچی نکنه بچه عزیز. روی خاطر مهنتایی که سعودو تیوی هر روزه به خاطر یک نوار کردن 2 ساعت 3 ساعت وقت صرف میکنه، همین یک لایک مونین ما شما زمین آسمان روزیم بچه عزیز. خلاص شما دستگیری از ما خانه‌های ارزان موندن. اویدی خانه گوش نکن. خانه نزدیک حولیگی است که مساحت 2 سوتیق، دارای 3 حجره، ناحیه فردوسی، شهر دوشنبه، 590,000 سومان. دو اتاجر ریمونتوی زمانوی. السلام علیکم مردمی خانه‌خر. پوینی خوب گیپرزه میگه محله پختکار، 3 خانه، 3 حجرگه و تخخانه با ریمونت زمانوی. تمامی شرایطو هسته. زنگ زنین 590,000 سومانی. میگذاریم به چهارمین خانه فروشی نوبتی. خانه فروشی نزدیک حولگی دویم است که مساحت 2 سوتیق زمین، دارای 5 حجره، 2 اتاژه. پروژه فاسونای چات کایباد میگه کو میگه که زوری بد کرده که صاحب ملک. ناحیه فردوسی شهر دوشنبه. خانه 2 اتاژه، حجتا 100%. خانه در محله گلبوته اوبسوی دویمی، 2 سوتیق زمین. در کریشای بام خانه بوچکه یک تونگه، شیناندگی برای زندگی بهترین حالت کردگی. آدمایی که میخره 460 میگیم با سودای سوز میکنیم. 460,000 خانه قیمتای سعودو تیوی خانه های شما قیمتای بچه‌ها عزیز. خانه های ارزان که یافتیم با جان دین نوار میکنیم. نه که نرخ نوای خانه های دوشنبه به نهایت قیمت بچه‌ها. با هم خاطر سعودو تیوی خانه هاتون قیمت کمتر میکنین. ما همش هم میخونیم نه که نباشه چی را نوار کنیم بچه‌ها. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی نزدیک حولگی. آدمایی که از 9 کیلومتر خانه خواستین اینا ببینین اکو. ویدیو دا لایک مونین، در کانال پادپیس کنین، کامنتار یکنین. اول معقول چی سعودو تیوی با پیش. در اول ویدیو رقمای خودم موندگی شاید اگه خانه باشه، اگه زمین، شاید اگه ماشین، اگه کوارتیر باشه، میتونین در واتساپ مراجعه بکنین. رفتن اورش میکنین یا کی خطون صورتش ویدیوش روی میکنین رکلام کده در یوتیوب، تیک توک، اینستاگرام فروش تا میگذارین بچه عزیز. اویدی خانه 5 کمنات 6 سوتیق زمین 9 کیلومتر 570,000 سومانی. بلوی شهر میگه رو بروی بوغی زیو دوشنبه. خب 9 کیلومتر فروشی آخری نقش ارزان نمیشه 570,000 سومانی. دیگه یگان دیره ارزان نمیشه میگم بچه عزیز. مرمت زنگ زد پرسون شیختون. ریمونتو درجه عالی کردگی. دوستان میگذاریم به ششمین خانه فروشی نزدیک حولگی. همه خانه های دوشنبه همه نزدیک حولگی. خدا خواهد نواری باید نه فقط سکسیه ها را نوار میکنیم. فقط کوارتیره های فروشی از دوشنبه میشوه. انا منا بگی بچه‌ها. خانه نزدیک حولگی مساحت 3 سوتیق زمین، دارای 3 حجره. ناحیه سینا شهر دوشنبه. 380,000 حالت کاروبکا. کیرپیچی پخته. سسماش قطی. خانه نگاه کن. السلام علیکم برادر میگم. و خواهرای عزیز. خانه فروشی پیشنهاد میکنیم سراغ دوشنبه از پلی تکنیکوم تا محله 15 دقیقه راه ای. خانه در نزدیک راه دمی باشد. مارشروتکا و دیگر نمود نقلیات خلاص قولای می باشد. جای بهترین ای حجتو 100% سوید اودورا حالتی کاروبکا 380,000 سومانی. میگیرین 100,000 از خود میکنین 480,000 میشوه. زندگی شاهانه را سر میکنی بچه‌ها. میگذاریم به هفتمین خانه فروشی نزدیک حولگی.
одамое ки аз территорияи Чимтепа поёни Корвон хона хоҳиш карден, пас тамошо кунед. дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 3 сотих замин, нарх 580 000 сомон, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. фурӯшӣ дар маҳаллаи Чимтепа поёни Корвон. 3 дар хона, ошхона дорад. шароитҳои хуби замонавӣ барои зиндагӣ кардан, ремонтҳои дараҷаи оли қатъӣ. обсвет ҳастай. хуб 2,7 сотих замин бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. муомилаи соз дорад. дарвозаи фасон часпондагӣ, ҳавли стяжка кардагӣ, дарахтҳои мевадиҳанда дорад. хонаҳо ҳамин ҳолат 580 000 сомонӣ. хуб як рӯз хонаҳои Душанбе мешавад. як рӯз хонаҳо аз ҳар як гӯшаву канори Торкистон мешавад. навор кунед. боз дорем канали Саудо ТВ 01, шояд ваям тамошо кунед. мегзарем ба 8-мин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. боз аз Чимтепа наворш кардем. бинед ака. хонаи назди ҳавлигӣ масоҳати 2 сотих, дорои 3 ҳуҷра, Гипрозем, Чимтепа, Душанбе, 535 000 нарх. хонаи фурӯшӣ заминӣ назди ҳавлигӣ, 2 сотиха замин, 3 дар хона, кухня дора, баня дора. кухня, баня даруну берунда ҳастай. дебинед чӣ хел зура, даруна ҳам дора, беруна ҳам дора. барфшид дига берун наебро, ҷошта зур мешавад. ба ҳама шароитҳо фурӯхта мешавад. техпаспорт дора. замин барои агарот дора. адрес Гипрозем, дарвозаи Чимтепа, маҳаллаи Қаҳрамонбобо. занг занена, маслиҳат кунена, бигиренаш. хонаҳоро чем сурат видео кунен. чем видео худмон рафта видео кунем, бо состар мешавад. вақте рафта худам видео кардам, қонуну қоидааш қатъӣ дар ҳамун як канали Саудо ТВ отдельни реклама мекунем. чанд кас мебина, ҳамун хонаи шуморо мебина. мегзарем ба 9-мин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки нарх 600 000 сомонӣ ай. ҳамин агар дар кӯло боша ҳеҷ ка намехараш, не ки Душанбе ки ҳастай мегираш, ё ки дар ваҳдати Ҳисору Регар ёвон боша, агар мега ки 600 000 қимат ай. не ки дохили Душанбе ки ҳастай, ӯ қариб қимат ҳисоб намешавад, чунки дохили Душанбе бо дига ҳай. охӣ месниём ҷаен дастора бардорен. 5 комната, 4 сотих замин, Душанбе, Шоҳмансур, 600 30. ассалому алайкум. ҳавли фурӯшӣ ҳастае ки дар Шоҳмансур, кӯчаи Каратегинский 1 қариб 1 километр аз роҳи Калон болотар. свет об доимӣ, канализатсия дора. хуб даруни ҳавлӣ 4 сотих замин мега, бо тамоми ҳуҷҷатҳошай. 600 боз савдои зур мекунем. касе мехара, алё кунем бачаҳо аз номи канали Саудо ТВ. мегзарем ба 11-мин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. 250 000 сомон, 12 сотих, 3 ҳуҷрага, деҳаи Бувак мега, шаҳри Душанбе, ноҳияи Варзоб, Харангон, деҳаи Бувак, 3 ҳуҷрага, 12 сотих замин назди ҳавлигӣ, 250 000 сум. дараҷаи миёнада қарор дора. ремонтошон хулас ремонтошон бад нест, зури бадам нестай. 250 000 нархи безебам нестай бачаҳо, нархи созай. дар Варзоб, Харангони боло поён астгу, деҳаи Бувак. успет кунен дӯстон, бигирен, аз номи канали мо салом бирасонен. навор чӣ хеле бачаҳо, навор маъқул шуд ё не? фикротона комментария кунен. ҳар як комментое ки мисол шумо мегзорен ку бачаҳо, мо наворо ман комментариёро хушук кардам мехонем. хонаҳое ки шумо хоҳиш мекунед, ман наворш мекунам аз рӯи комментҳои шумо бачаҳо. ба ҳамун хотир фақат комментария кунен, комментария. мегзарем ба 11-мин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар Душанбе, маҳаллаи Дарёбод, масоҳати 3 сотих замин, дорои 5 ҳуҷра, ремонтҳои зур кардагӣ бачаҳо азиз, ё ки нака. маҳаллаи Дарёбод, Душанбе, 430 000 нарх, рақамҳои 42 47, ахири рақамҳои соҳибмулк занг занен. ина раста мардум зиндагӣ дора, ҳавли об, качайка дора, агарот дора, ҳавлича стяжка, дарахтҳои мевадиҳанда дора. хулас инами хели гапо дар маҳаллаи Дарёбод, территорияи Чимтепа. хуб бачаҳо азиз, ирӯза навори мо тамом шид. 11 дона хона буд, хонаҳои назди ҳавлигӣ буд, баҳри шумо пешкаш кардем. ҳамин видеода лайк монена, комментария кунед ки ман лайка мондам, чандум лайка мондена. оё шумо то охир тамошо кардем ё ки не? мо ждат мекунем комментариётона.
подписаться кунед, ҳадди аққал ҳамин видео дар 50,000 шем, хирсанд мешем бачаҳо.